Kitabu cha Zakaria mriangoni wa hahu. Nguo safi kwa mlombi mbomu. Mstari wa kwanza. Wenyaki nanyesa Joshua mlombi mbomu aimire mbele za malaika wa Bwana, na shetani aimire mkono wa kuria kumushtaki. Wanaki ng'ombe shetani, Bwana kuchemerewe shetani. Iyo Bwana re utagula mza Jerusalemu na kuchemere. Vize mtu yuno ni kinga kizicho Solomohoni. Vikara Joshua wera aimire mbele za ye malaika. Kunawaza vula nguo chafu. Ye malaika akiambirizo mario kalama aimire mbeleze. Akiamba, mfuleni zo nguo chafu. Ngonya kimwambiriza ye Joshua akiamba, Lola, nza kusira dhambizo na mienda kuvika mavalo mazo. Nikiamba, mfungeni kiremba kisafi mkiswani. Baima kimfunga kiremba kisafi mkiswani, na makimfika nguo. Kuna malaika wa Bwana arungere roho kanda. Malaika wa Bwana akimlagiza Joshua kimwamba, Bwana wa majeshi anaamba vivi, ukisituangira zangu na kwenda ya kuviriajo, bayo itawala nyumba yangu na kuimira mihala yangu, na mienda kuruhusu imehangunga na oma imira mbere zangu. Vikara skriki za ewe Joshua mlombi mbomu, wana wanzi ya makelese mberezo, kwani hao ni muvano wa mautumazo. Gazago, Lola, mimi ndereha mhumiki wangu ifaye kitai. Kwani Lola, zuluza roi iwe niziroi kambere za Joshua, zuluza iwe mwenga roka na bushu mafungahe, minda tonga maoro zuluze. Bwana wa majeshi anaamba, kizo ndagausa makosa gainsi ndani ya siku mwenga. Siku hiyo kila mwenga wenu, andamsunga jiraniwe peo ya mzabibuwe, na peo ya mutiniwe. Bwana wa majeshi anaamba.